Mirko Radović. Eurofond беше близко до торпа да го победи Вардар на почеток на оваа сезона. Pa jeste, stvarno. Malo nam je falilo, nijanse su odlučile, bila je odlična utakmica, borbena. Mislim da je bila prava muška utakmica i s naše i s njihove strane. Eto, mene je žao što smo mi izgubili, ali svakako čestita bih mojim saigračima za borbu, čestita bih Vardaru na pobjedi i gledat ćemo se još ove godine. Želio bih i da pozdravim naše navijače što su došli ovdje da nas bodri, ove što su gledani kod kuće. I ovo je tek početak, ima još da se igra, njima svaka čast, a mi smo pokazani da smo se borili za ovaj dres. I to je što možemo da garantujemo svaki put. Od danas noćas odlučime nijanse, pa ćemo vidjeti drugi put. Значи ли тоа дека сезонава ќе биде борбата многу поинтересна од лани во однос на распределбата на титулите? Pa pazite, i prošle godine je malo odlučilo kad se pogleda krajnja slika, ali mi ćemo dati sve od sebe da bude interesantna i da bude naša. A sad, naše je da damo maksimum. Koliko će to donijeti, ne znam, ne mogu da obećam sad ništa, mogu da obećam kao noćas da će tako biti svaki put, kao i u Superkupu, da će ovi momci da izginu za ovaj dres, a mislim da onda neće izostati ni rezultat. Hvala mnogo. Nema našta.